98.9 Eso. Nsem Sisi, Nsema Sisi, ena yaje penia yede bro. Ena ejiwoda yeda twedwa mpo Nyankopon ase. Wona kaade won koye, wona wo fa fom, wona na wo hyefie. Yede amiaso se wama enwunu asanso atoye biem na ahoden wo. Sompa so ne ye frame Abofkay. Yede Nsem Sisi ena ebre adofo a mutie sabre. Na yesi ayache mote eye openyi kese enka ache 20 ho baby ena free wo monte eye nana poku piesie enka wa fidie so na owa homjim nti enche mo betene nka ba sane a osi ebisa ho asem no ebrepa obetene na poku enka Enframe Abofkay ene mena maje peni a mene sie kwasi Joshua kokwa ni dehie no aje peni ewo afidie so team ni nyina so ebo ye chido ma de dwumade no ebro sie akwaba baby what in Nsem for a boss ese sakunya de so akunya no sunsumu boss pacho meje so se bia boko oh Nyankopon adom bia boko na so nyame adom bia boko pa me say enwuma tiefo afe pa ne de na etwagu no one day and heaven de la lie oh yes heaven de so boni to mu a heaven de we de yanko ntimi nkobi wanya boni na yes ntimi nkobi ma yancha atiefo nyina adwo that's right na yamabo bia kwaba Nsem Sisi sunie na wo say we no sports for be no curtain raiser Captain, so what you say? It is a kotokone house of bebo. Na ebia division 1 for mienu. Edi kabo. Na edi ajeje supporters na ni kakra. Yes. Ansa na match na nkasa baso. Nti we ni a curtain raiser for Nsem Sisi team no. Na napoku ochiame ene abusafo aka nyina me ene abusafo aka nyina. Nti ya da obi bia se course no be free buy bia yenim se mwatwen ya didi kakra sie na napoku ne team ekwa homegim kakra na we ni ye bokwan ato ho nyame ya doma enche bia obesa betena konya kese no so na ye de dwumadie no abre ye tiefo enim se bebre na esi be 3 weeks nie ana wasanke yete ne ye di akire cause Nsem Sisi de nsema SCA yes nsem ne de bebre na SCA within and outside the region bono region bro hafo Ghana nyina bebi asem bia esi ya wose ya ka ho asem na editie na edika no platform we no na ya de bra wo so na bibi kakra si ye ana se ahomegie nti unse nipadua no so ye adwuma wose ahome kakra yes enti assistance na nanapoku eda so wa ahomegie one ochiame nimo nso mi wom ase me on and off kakra me ba no pa wi no na me wuro ma ne ade a no nti ye bakwan ato nanapoku ne team ai yes and sanity sie kwasi Joshua kokwa ne de share no producer papa na jumade ne twagu live e Sompa FM FM Facebook oko Facebook we sia na wafa phone no mo amo use Android smartphones ne iPhones ne nyina na moko ho a na wabo Sompa FM wa search Sompa FM ana se Sompa 98.9 FM ana se Sompa TV Ghana oko YouTube nso a Sompa TV Ghana no wanya abotre na wahwe dwumade ne nyina live na wonso wadi akire na nsema asisi ne nyina abre onene yewo asama ye de ma ya tiefo ye de ma wo a wo tie eya futusem eye nkranhyesem esanso de ma ene dwumade bia wo di bia ade bia wo ye wo asase su bia no emu na bomfia ade bia wo ye bia de wonsa som bia wo ye bia emu na bomfia because Bible no kraka say de wonsa som se wo ye no do it with all your might se unya kese a de wo beye no uanya ketua yi fasa ahoden no shem na ye se obi mawo ketua na se woni beso a ene na o mawo kese nso a woni beso enti mpinfo kasa bi o mo ka mo se ye de yese de unya ketua obema no unya kese nso a obema sanete video bi okay ketua na wo nsem no so one hone manager kese no so untimi manage sanete enti video bi yanko eye
Facebook mo Facebook no mo hwe video we emaye before that Abofkay ma menchia Facebook phone nyina yes Sompa me hwe was Sompa 98.9 FM a timeline and as a page ho o na me sisi me onipa be bebre na futu sem no I was Sompa FM on Facebook, Sompa 98.9 on Facebook. And Abofkay, YouTube near Sompa TV, right? Yes. Sompa TV, our YouTube. Me patro join na share there. A futu sem near de bro numre. Share there our Sompa FM on Facebook sisi a. Ka be movie. Na mahu se nipa mienu te animu. As a pickup. Ana ba ko gina chire. Na car no ne chire tire no. En kwate se de normal one was se de ekono ebu ni musa ana ntro ebi wo ho na prince misraya pause ne wo ha na yenhwe ntro ye no ntro ne say o kan brofo. Okay, so I say keep managing that job, keep praying, don't quit until you get another one. A small salary is better than begging people. Put trust in God and trust the process. Okay. We what the battery kase ma pot the battery ma say adwuma na awo mu no baby awo no ye ne kakra ebia na enye wani nso yes ohun se enkoye ebia osika sam kra anye but what the enyai ye ne kakra manage ne kakra na bompa ye na nyame na hira akatua kakra na awoje no eye pa se se utifi asabe wo sresre yes unsa wanya obi a sabe woni otifi onya adwuma nya edi nkoma usike mitime hwe TV sa na fiafo no me ba hwe TV sa yes na wo hyedam sa bo so wo ha no we afro okay na wo wan so me hye na we den menya bebi anko okay my business me adwuma mte ya mefro me pon mefro anya sa na tie enti kakra na wo ye no ayesin sabe wotifie unso ya volunteer workers wo ho obi wa ofilisa Mamen sorry, na me mpa adwuma bi na me nkoye. Se yentua me kakra eye mame. Because na no manager ofori kan say sabe nya ketia nkwa na ye adwuma. Adwuma ye. Sa obaba ha ana abakọ adwuma na woni wa nkufo kra bedi nkomo sa social interaction ne kra no. Yes. Eno nkwa kra no enye ade a ada form. Eno de na kra because e toro bi a wo ba adwuma kra bi na adwendwen bi da so. Wo ba na be hu. Problems wo fie no. O nan fofo wa yankofo na yes. Interaction mo bedi nkomo bo say gradually kakra na problems no ure fibi yes enti de oka nyina ya de ya foto sama nyimre ne se kakra na oketem no ye ne kakra na wiase nyankopon ne hira yes ketwa na ewo wonsam na wo ye no sa wo de akoma paye na sa wo ye ne yi a nyankopon nim se wo kakra me de ma nipa ya o ye ne yi se me de kese ma na obehwe ne yi wo de akoma paye beye wo de adwepa beye enti ma memfa kese enhira no enti sa wadwan na Facebook a sanity enti what they can na yeah example so I can tie na won say encote say the normal tie no create to but so o gide say nkakra yes o kon kakra e den ya obedu organizer bi ho a obetu tie no na problem won wa fix it yes so what they will failed in now one thing about this video so say shame crank kese pa and they bia you don't value the work until say be free unsa na be hu say ka wo ye ne kakra nke bia de pa bi eba yes nti ene no woni say be pass through sa na ma we mu nyina nti say wa ha video na ta na etwa asa etu ani ma driver ni nyina ye okọ na nim kakra e bia na wakoto organizer bi okwan so a obe fix problem na ma no ba so ogina fa ko a bia nka won koto sa amoa no ana won ko hia sa amoa no nti eno na afutu sam a enwumre ya de bremo. All right, so keep managing that job and keep praying. And they ebi out fear wo ade ba ko ya pa no se wa wonya adwuma ebi a wonya adwuma bi hu ni se bi akatua ni so ente wonye but wo hye na wonya adwuma ya wo hu omobo chen obi a wo de wa so de no pa wa dware kra keka wo ko no kra na respect you because obi hu ni se o ye baby you are fine o for so yes utumi pie free ko aba nwumre bi ama so ye ma akwa ba sabe wo beduru a obi misa ase na sika se na unya ye so okay akwa ba adwuma mboko yes at least ade ayira wo fie ho no ma ye modi because wo de wo ye sabe bi si fie ho a de bi boni si fie ho a ye modi okay na mo misa se me se on ye se de bi wo fie ye modi na de de bi wo fie a onya adwuma na ade ayira
ya de hye no because ni so no de onya adwuma nti on nya obefa wo ha na de owo adwuma mo na fro ke masim no ma hato mi sra asan so ne ba ya na we ya mama ai wo ha no we fro asa me ja me key me hasa me hwa me dan ma me se me lock na no wa fro wo ha na we fro me ba dua na man fansi enti baby a shane kakra na wo manage no woni nko ho fa kuma paye na bom paye sere nyankopon se ewurade de ode ama me ni a me ye na kakra kakra ni fa kase hira me that's right na me nko mani okay we ya futu sama ye de ma wo ne anwumre wo Sompa Nsem Sisi so shadow so say oba show no so na wa like na wa share na onua bi so anya bi ahwe ensem de bebre na sisi ntimo a mu tie na wa wo ti wo ka mu wa wonam kwan ho wa wonam fom wa wo hye ofie bebi a wonam bia no ye ma wakwaba e ma wadwo na ene nkomo ofie ha mpanyimfo a motaya chi nyina so no ye da mu nyina ase se mode ma ho de etaya chi se ne be ya ye so betimi akone adu bosha asase ne so na de tie ne asamasi e wo ba bia ye di mu details ebrel ade ba ko no se asamsi ya na obi hia kamafo ya na onya bi maame bi asabrei obi akoto ahye ne so ewa afuom ene nada na maame na ahuni pa na one ne dai no se asumasi ne ne mada wakobo krom honom ahemfo empanyimfo emo a omudimu wo eye afie honom ana se krom ho wakobo mama ne ebesi sabrei obi antu ho anamo na ade ba ko no se nka obi antu ho anamo kra nka ye de nka bia abeka se bia na amanfo mfa ho sa but because of sudden see ya see wa fom wonti no almost say keka ko beye bosome miensan ana say keka ko beye bosome ni akire nie nsuo nto e wo sa biaye ho nsuo do toyi ebi nto nsuo timi to ba bi ba ho de afiti say nipa no ekofa maame ne wa fom ho no nsuo nto e wo krom ho aye ohuhu tie ne wa bedi nkomo ye ne eye omo mani ehu fom sade we taiko so bi wa afuom na obi ni obi akoda afuom na obi akofo obi ehu sunsanso ene sei sunsanso bi wo so ana asesen na esitie ohwe obre na sima baako aba bato eye no wotwe esiwo Nsem Sisi esuni enche ye ne eye nana konfo ebekasa ofia na wona wani hu fom wona woni mamamre wonim de na ye de nyina abel ni nyina mu nso no efiti ebra ye kwa ahomgie mu no na no se nsem ebre na e koso okrom ha enkoda omo eyirahira enkoda ye hwe mu moja ti ye koso aka ya adofo awofo empanyimfo amutie se hwe obaye se na be ya ekina onkoka se oba ohwe na unhu no enkoda no so ye ne won akasa bebre mesrew akra ne ko school no mane fanhye ne tim se o mepon ana se ompon school e ma obi nkase ma ba befa no afiro make sure se wa be kwakofa oba no se ne bus class ya make sure se obeye available ama akoda no obewo on time ama akoda se ne be ya enkofa we emma ya juma die wona wo so yasene so so yasene ye pa ye no ma se ye pa eye Sompa oba ha no mana ye se miso food drink no eno abi ene no no mo ene bebo ama obi bia akoye but mesrew sabre wo pe ba bia obetimi abo awura na wanya apomoden ma papa dia na che se ene divine eye miracle power heba limited Dr. EY do mesrew bo ma dia se woni Dr. Bekasa ene utimi se hepatitis stroke and answer diabetes ulcer etete wo pa yenim se wako ache it's true but unya nhia Dr. EY do ntino ena hu no se oyare eni adro syphilis and answer gono omo a prostate ayakese wo mo so mema titiru mesrew yema yeni enye anase yema ena enye ntiatia so ewo ye Dr. EY aduho no mo wipa enei ohwe Dr. Echira kwan a onye ira kwan anase oni bebi e wa achire kura bo mode aso be friend sisi a ono nko na oye insurance ede ma ayarefo ene ena yes nze ono no se ukona so ye ho a utwa insurance ma yeah 250 Ghana cedis yes na wutia afinu nyina no but 1 month so wutia sa ska no to ha every week bia no yeah akwanya wasa ba akwaje duro de hia ya okaska yes nti wode to aduro no so a na wutia sika no 250 Ghana cedis yes na wutia wi a eno ana no wi no eno no de mawa ukonom na esa the following week no answer obefuka aba so ye ho no wayi
enro the same enro amount until say oyade no ebeko okay, so 250 Ghana cedis no register we insurance Dr. EY do insurance no afrefra no agya homa na wa frɛ no 0542089983 0542089983 and as 0542111330 0542111330 fra homa isona one Dr. EY adu enkasa na bia enko kama na yentoaso na yes anche bia opani kese be betena se yeah na de tia ne se de na wo ka no obi ni obi akwada owrem for be 2 to 3 months yes na de tia no se eno no madwen say closer to duabo because traditionally morally etiamra sa oni obi beda e wo bush ana wurem ana afuom yeah enti se obi anhu kra sa mo so ma meka he den ya asase no bekasa because unsa asase ne ba tan asase ya ompe fi ompe no ma basa so mo de fi aka asase no enti sa mo koya sa he den ya bibi beda di ana we kura nyame ncha de omo gu so ye no asase na piapia obi ma no kopie so ana asem we de ntim fancy nti yankobo omo akro ni ye omo de anase kro ni she omo nsa no yankobo omo ma ne se na se ni akopie so de obesa life and colored enti nana no monso me nana monso asem no na se eya kukwasa minim interest a omo wo asem num nipa na victim na ayo ma oba no se de ohu na brabom no enya asem keto a enche de video no ebe bro e Facebook de akoso na brabom no na setene mu no oda onna ayayam hihye de bia okona na no na masami asisen omo mfuo ben na fuo mo ho na eyesa no omo kwa fuo ma no ma omo hu ne de omo te no nsankyira na esisi omo hu no nya de ekoye in fact omo bohu again assembly member ho ono so asem na kodi nanim one na mo insa so metu na mo abom na traditional anasa mamre bia wasam koye na asundwe ba na asase no boto ne yem no obi atiada obi amfa asem no ho nti anwumre no ye bebisa opani kase ne se na se ebase ya ensunsan so ne sen omo mfo ben nipa na omokoye ne sa no eden na enso mo ye ana ade na beto omo maame na ankasa eden na ebetima to na ebeto no na bema na oye sa no eden na beto no one na busuan eden na beto no enim gwase ben ena de abra abusuan no yes ena fe ahemfo na awasan komutu ho anamo a anka awasa sundwe ba no omatiada den na ekire what in common as nti sa konfopani ni tenase a in some way ene de abrosa na obeyi ya no okay executive producer no see Kwesi Joshua na yankoso anka ya do force nkwada no mo ehu hia ye pa mo da che hu hia nti Helix International School there Mr. Obomodi an say schools nyina panyini ne schools nyina open school a ubowura ma CCTV camera ye adwuma pa ye Helix International School omno sanso ye playing grounds camera pa yes assurance was akola no ye safe yes the security won te say yase sabi of school ye point bana ko dia go boni bi obi akobo no obi akoye ne boni bi no cameras ni sisu 247 na omo classrooms no crowd him say well finished pa him say ya CC mo camera bibi bia wo say yes onya asude mu say akola no bi wa na setrem kura say as ote akonya no na enya ne poster odete akonya no enya nti dia teacher ne kire ne nyina no onte ase akonya ne nye ne kotodwe aben form ana bi akonya no watententen nti onya comfortable nti dia na o su say ne honam ye ne ya bono yes ase ya bono Selis de entisa akola na yehwe no ne de na konya ma no as a Helix International School ho asem ne yekan almost so ICT lab enti me so hwe school ye chira ko mo ye Tropical Hotel achi wa pa me che Jubilee Park in chen ho a 0241587644 0241587644 fra homa so na woni eye school impanyimfo nkasa na fa oba ne ko na ne dachen so enwie peye na bia enko kama emfa ema 21st clinic adaroma ntie ne sciatica no etu efri ni padua no mu ani sciatica expert na ni 21st clinic eye doctor say men kan sure say enei say ho na utim say niema enkoye woni padua no mu a me say wa ye 21st clinic yare bebre no mo sa na de ye yemu expert pa eno de chese etimi ka sure say we die chese ye tene tama eye sciatica
Bomo dia hwe sha kwan odi wani che brekuma ye ben eye amango ase anase ye ben Chris FM amango ase wape anase odi wani che techima no so a ye ben agenkwa FM ena odi wani che go so so Success FM enhwe anim ho ape na wanchin so kramo enchemu wape ne wa ye bo adwuma na mo Sunyani de asemde no eni nyina so odi wani che original hospital one main gate eye first gate no opposite wape hone wa ye bo adwuma on 21st enkasa 0540 311 0540 311 Abofkay obi tie ebia na sciatica no onte ase so wo access to Facebook join me Facebook na ha de unse entine bi eso na no from down na esi from no eba fa wechi na beka wechi kasa otu asense no ene ne sciatica no so unse obi wa na dwuma no ye enyina ho ogina ho more bi are from anopa oton ade ogina ho almost the whole day nti so we ya continuously be 5 years naturally something we na beka no enti 21st enti yade ya friend sciatica oto asenti na etwetwe no eni ba bi tena awo nipadua no ba twanya sa na yes eno ano e be cleaning na de free nipadua no mama won so oho ato so encha kra ne eye konfo panyini be kasa na ya hwe de komadi kan aka sho se ne ye woni ma obrebi won ma ye bati nim se ye wo hu sunsanso a kina bi ye be hia enti e bia wo kra wa ye bi da me pacho utie wa ye bi da ebia wa ye bi da mesrew tie die wa be kan ye na wa ho ana mo bia watu ebia sa de na wa ye ne nti enei ebia usikasam nkoye ne mo bi sisi wo brabo wura afi ho se ukoye sa de we bi emre bi atwam ena masa asunsuanso no e ba so ni sentine asitie Nsem Sisi na nsama asisie ne die asisi no ye mfa mo details mro na ho die wo mpa apoten so encha kra ne eye konfo panyini be kasa na wa ma ye ho die wo na oba no so a ye de sa ye ne wo fum de ne wo se oye because ene de asi no wo hu bibi wo nani so oda onna odi akwakwa koto na nanom anim na nanom nye hwemfa ho enti ye onim se bia na nanom so ne hu ne se de ade na ye no mo ntimi nye hwemfa ho de a ene na ye bedi hu komo wo hanam konfo panyin wo ha de na konfo so de wo aben wo sa de because Abofkay unim se ono mpa so be free na nanom achi na akwaye ade a che na obenya asem yes because ye kan senka ya ade a okobo dua wasase no so a nkana ne no friend dadaada nti se akoto no wo no anasase so a sabi odoso didi a nananom ade na mo ye ade na matena ho abesi samre na ade na matwen at date because okobo dua ade anka mo se mo chine dadua o metwa sabi no ma also ye nti nana awura fi ha nti unse ba no hu dia yes nana di mo akotene pa on de ana ade ba kun say ne voice nso by no ndada wo fi ha because waba fi ha ba ko mienu miensa ania ba nana poku ba program nti ne voice na bia na tie for enim dada nyankopon cha de kakra kakra de ya beka ode na beka ensa e wo fi ha nti straight away so we ready there okay ya be ko nana konfo na yene na abon ko nana kwadwo bosompem nana ye mo akwaba Sompa FM so ya empom te say pacho nyankopon do na so bibi aboko pa na enkonya ne nananom mpanyimfo aka nyina so ho te say tweda mpo nyankopon daroma obi a ho de nsa bible mu nsem yeda nyame ase we de ye sha asem fam free a ye nua ba ya na asem ma mi ya okọ afuo mu a obi no akoda e wa afuo mu wato ahye ne so ene nada na ese beka wakubri punumpo na member pani be 50 years yes wakoto no na wafuo na wodi akoto no nanom anim na nanom nka hwemfa ye nhyɛ asem famfiri a si obi ene obi kwada empanya mo na ato na obi ne obi kwada wafuo ma sunsanso bi wo ho nana me pacho ane sunsanso ben sa enhwe we ora mefa akwanya yeso akyea me na kwadwo kwamna bosompem a wo Sunyani no matu nyankopon hira no na nadum ni nyankopon di mutumi na na madum pempenso yi na makyea me yere ne memaso ene dumasefo nyina ora sa asem ya wo kan sabi brothers and sabi abuno se yakase obi ni obi akwakoda wo wura ma poto kasem no eye twi kasem no na nanu we de ma no da sum na so mpacho mo nkafra ya wasem wo a kan pen entu sabi ya kan sabi brothers ahaban sabi abuno sabi anyado ya kan sa ahaban twe woni ni para koda wo wuram no sa ne ka no nti wodi fin ani musuo ene no me
aka kuro no aka nsuo da kuro ho aka asase ya asan aka oma aka di kuro na ankasa na nkonya na ewo kuro nim no wodi fi aka omo se ba so obi no obi ada wura ma na eba no se ahaban no ene na ebo ye ho ban tumi nyina ahene ne ahaban na wasan wanfa ni die ni buo wura mu ha na odidi sabi okona sukom de wa wansuo na osanom ewa na oja onan na watima san amfa buo ne ani die ama asase no na watima kofa ba wo ahaban so de ahaban ne no obi ka nsunsan so bebre na efire chiritimi ye den eba wow then say omo maye bi pen no hunsunsan so be bo omo so ana say wo ye bia ye wo niam bia wo se wo ye no wo ye ma sa sunsun so ni efiri so ewo ho nka ntete no ne minim ne se ba ani be ma ko hia wo wura ma na sabi mpanfo hu a ye kwa asase ya wo komo ni dwane ye twadwan ne guba ne be ma no so ma hwe ma bra bo nyedan ensi mu ye da twadwan egu nsa fra asase ya no fre nsuo wo efre nkonya omo wo asase no so ye ba ne omo mususem se no mo de be kan ye omo ne agum na so muntimi ntwa mo hwera mo pepe se me di kura metiwe de be musuo na sane de mo mpanye dan emfiri so na sasa amamre ne amane we yankoso a ebe den se kuro no ogye ene fa ahudi be ye dan ebebam enam nipa mienu niema o makoye ni ntina ebi si Sodom and Gomorrah okay dino boni bu o ya e ka di kuro e ka asase no boni bu o ya osoro kasa e ma asase susom okay mpacha no eche sen osoro kasa ma asase susom no osoro kasa ma asase susom ne se ye wade bu o ya Nyankopon yi ne nsa ye den efuru so okay pato wate ase ahohom nyina ntai wachi tie ye wa ahohom eta ye nyina bi achi o sabi abunu sabi anyado e yankwatase ne moase ne edi a sabi abunu batra be yi ne nsa efuru so bisa nyankwa na ye nipa okay enti so oboa na mpema ne mo wa obefuru nkyene aye den akobi fufuro so okay enti no saadi we na asi no se mpanfo no hwe na omode omo na aye den esi fom ena donori se obi sukura ye bi da na wotie mi a ye wa amame na amane ayeye ai ti ma hote ebise ni tem bia fi wo ho ni tem bia ho bone ena obehia bibi sa akoso wa fu na akoso wa fu mu no ebise haban tumi wa haban mu e wo bible mu ye ni aduaban fa haban sa yare na haban kro na so na yesa di fi ye dai e koka no Nyankopon so kiri fi bible mu kura se ba ni be ma hia wonam a e ye fi ansana beko ahote da mu no agese wa ye dan wa ya amamre na amane wa pa adura ha ban sasra masa tami awu nyame bewu ansana mawu e de nkyena bo ne wa ka ho adware ate ho ansana wati makọ kunkum bia nti ade we no ma na risky ebeti makọ fa no me abre omo ma ba na ai omo mi no makoye o ma de no e de no me ba beto abusua no so no me beto abusua no abusua ni mienu so ba na ni be ma ni nyina bia be fa no me na nei katachie mpacho ma mi misa se oba ne de se bi ono wo na fom odo ohu ya ne se be ma na to ahye no so nti nya ne pe na be ma ne ye ne sa still enya ne pe na be ma ne ye ne sa no nsunsan no obenya bi be ba jotie kasa du jasidu sa asem bi si a aya ya nya abotra yitim biafo no ko ba bi ba ko mesekan etwa ha sabi sa nipa mieni ene asase ya ne osoro nko anim de omokoye dan ekoye wo one yi woni pa bu wo a e bia sabi abunu sabi anyado men konde ma me no yi woni pa bu wo asa no bia ro mo das omo taye dan eye asemi pa na me ka chiro ne no yi wa ade bu ano mo bia omo taye but bia ade a osem de ma ba no anasa ade osem de ma be ma no e bia sa de no bia anye dan ankoso okay itim de abufuo ne how bia dan eba enti no sa ade na obi sa se be ma no na ekoto no mo na na 7% ebi musu no betima ba na so no betima ba na so Yesu ko sia ba na na 7 ba na 7% o ma chi no adwaman so pe no enya ba no kwa na e ba adwaman no no o me bi no o me bi yes o se 7% ma ko chi ba na de a be ma na o ka no no wo he enti ba ne be ma ba adwaman a emfa ho ne 7% se o to no mo na ana so ne ne kama ne ti ase the word adwaman na ba no ko ade o se mra ya adwaman okay
But what you say? Sanity. And I am funny saying so. Or more, once a year foam, or more moon for what area honing in a what almost because. Said as I say, ya, or your bad time on piffing, not be a bare fee, or sassinosono. I said, and Yanson saw more a walk on a who show more money dances here. Cecilia, and I dare also more yana say, or some put the can for what is wedding. If the Bible so the can for any sweating who be on my own within a chommy day, or more year, or the kind for war and it's wedding on an way. And then will be a sabu you soon so much. But what you say? Softwana, and yes, soft. Some money, a dunsini, and I comfort. Okay, maybe out the oil, or be out the oil. Okay, but I just will probably be or dunsini or cool to me. Okay, but what you say? When you're seven brothers, Sabia Bunu, Sabia Nyado, ye party. But what you say? And I will probably be cool to me. Now, what Gina asks or slow, any assassin. Thou bear on by side, and you're so much other than so by a day. Never talk. I'm swear. When I'm simple, Nana, a ban is sent and so it me jaito at once, cause for almost 3 months in here, I seen soon 12 more. But Joti, a debia, a buffer, and Yankopo money by Yassi. Fitting Jorda, and Ed Abenejo, and they were home more by Yassi, a bit take lead. But here we are, so. What's an abra, a home of a bar. But what you say? And just I do any panaya and I could no me be a day. Abba, and in a bed then say, Crona Mamma money or more yeno or so by a day, a beji. Madame Catchero, Daniel Bompire, Rimo 2 for so. As one Daniel would defocus here or shank my day, a bum. Daniel Pipe when you already ho, a dientia. Save what I'm going to say. And this almost the same way any part of the abano. San a benam swa, Emma, a mamrene, a mania, and in pipe bobbing to me a day, and cosoro. I did on my so shuffled affordable chair day. A bum. Okay. Hey, oh, room over, yes, Adana. Almost simple chair. Near boss you affordable chair. Say a boss you affordable chair, and you know, swan toa. When you make my tongue. I sure for the or sure affordable chair, yen see or sure affordable chair. Grand Bemo Chia Fita Yamfama Kunkum, Yamfama Kunkum, and yes, I say, okay. Nana, a sea, no. Area hopefully na kobo a him for chrono, Dick Crony and him for mania. Bessin ne omuntu anamobia. Nti omo amunfo wo ho no metime atwa na nanu maja no makwaya amamra woken. Ani do betima ye be se 7 peras an po ahoto. Mpanfo bu be se 7 peras an. Se eye 7 peras an. Obi oti kronim. A oye de hye. Ono anko a akwaye den. Edwane. Ti ba bia duru no aduru apenten. Okay. Me hema hoto. 7 peras an asase an betima dan ho di. Emfa won ne omo afu wo ho. A omo nye bibia. Obi boni tim ko bata obi dey. Obi papa. E ma boni san ye dey. Esi. Ti so ma anya asase na mamre ene na mane amana. Enya de se asase be ma hoto aye dey. Aba. Obeto ma yale atie sikro nim. Se mo mu no. Nsuo de da krom ho. Yes, wa hwemo a se de musufun ene nnome na mode ye dey. E ba kro wi se de ntia ma kire sa no. Edu na ju se a ana e woda ahohom ye hia. E woda ahohom hia. Pato watin komo na se. E woda ahohom hia bia krom ha sunya ha. Nsuo wo krom anyina betima hia. Nsuo wo krom anyina betima ye den. Hia me kire wade bi pa mo ate asemi ase. Enti 7 peras sanse nsuo wo krom anyina hia. De ye krom sunya ha nsu kase ye da ha. Eye asuo sunyan. Ne mane ye. Sunjaye. Ne mane ye. Enti sa sabi ya kodi sa anya mrasem ya kire sa nsuo asudwaye a. One tana akohia. One bia akohia. E woda ahohom nyina hia. Enti omu hia ye frew asuo tana obla. Nkwasa sembe na nsuo no 7 peras a o ma no mo te wonchen no mo ye den. Omu di. Na omu twi nsuo nanim enam wo boni bia wa ye den. Wakodi nti no. Nipa bia ni kwanso otim kasa sutia asuo tana okra no wa ye den. Akaseti ya no. Nsuo no basa bu be ye den. Ebefu. Asase ya nipa bia ni kwanso akaseti ya nkwa wa ye den. Wakaseti ya no. Basa asase ni bu be ye den. Ebefu. Enti amamre na amane a wo se wo ye. Na moja no egu fom. Na 7 peras a osoro te na asase tie. Na sabi asase no so ko hunhuma na nima anya den anwu ase. Eze mu di fia ka asase no. I see. Obi na obebu asase no. Mona mani kro bi betima na nti asase be pa tumi wo so pa na obi etima kwa kwa esade o.
kansa na asase tin suo ayene ya okay na ye kan say no o ye ka say omo ewo eye area ho omo eye afuo no ibetimi akwa ya amamre ni ade be nye omo so na ye sa boni say no 7% utime our meditation kan free chapter 1 wa o say radical na e ba yen so ye na ne ye ja akodi boni na so na onye dan oni ho so mu ya begu ye nkora no so age se yakoso mo silia ansa na enya adwane aye dan adi silia so ye man awrade nye dan empe enti oboni bo no bi di a oto a 7% certificate ma ye dan abataw ti wo betima fa akire akwakodi ama sa okay ti se kuro no ana omo mafu wo ne pa me number 2 do omo mfre me amamle betima ko ama hoto aye dan aye adwuma anya sa aduade bia modua no kra be tan anya adwuma sa asen so na modua aduade no asen ne bu afu obama koma sikuro no so nsuo de da kuro mo betima rewe ai na nsuo na da wan so adasase no so wo ntana me so na wo de na wo ka to mu nyina be ka bom akotia kuro no to so mo sore na hye se na se de wo kire na se asase no tumi so asen nsuo no na nsuo no wo so na ba me so na oda me se sore ba bia peso ko no ko okoyin nti asase ne kasa nsuo ni hwede yen ka na ade ama ye nsuo nka nsuo no 7% ya de papa nsuo no betima gina ma ye dey apa atwa mama be ye mususem na through that na mo ye sa ade ne kura nsuo na da ho no hunu se nsuo bia ma mo atatumi ye dey ewum nsuo bia da wiase bia nyankopon tumi wo bronsam tumi ye dey ewum bronsam tumi na nyama mo atama bronsam oni ma atanya adwuma oni adawo mu ni ye adwuma enti se nyame bofo ama bronsam bofo be ye dey ebeba the moment am wuro mo ho se mo try se mo ye sa ade ne wo ho no ahonhom bebire pie onkro mo nya na yi ko metuma toru mu wura mo se kro mo mama mere ko so pa ya mo di nsuo ni asase ni a na me nyi ko mo ye sa ade na asebe ba ye se de ko mo tumi fie se de ahemfo no ate ada ne de me nyi ni se omo ya mamle ni omo ya mamle man nsuo no sa no ma we ya tugu no na ye mma na omo chichi ye mma na omo ku ye mma na obi so obi atwa na yiriti ebi se sabi blatie katachie se nsuo da ho ana sabi asase ya da no de bia de ni die ni buoma na ebe ye den se wo how na ma bi beto obeyi nani se woni mgu asase de mgu ase because me ye de opema no me no nete bibi tumi a wona aye dey ato nta asase no so rema bibi nto but munya na ma na mkoma we munya dwane mkoma di monno adwane okrom okra mpeda se na yefufuto akoma nsutini oda ho yi nsu ya so na mo saye bibia what you say okay ti o ma wasanka na mere koso wow and atiefo njane live on Facebook Sompa FM Sompa 98.9 FM and Sompa TV Ghana on YouTube with my journey e maame no ekwa afuom komo aye di wa asese ya ne maame a wakwa afuom a unu se nani afi wanyini a chese oye na afuom juma ena wahudie ye na opanyi bi efiri na chi aba abemmoa no na chese wayire no ene na da ewa afuom ho ti egusu akoso na nipa bi mu nso ebeto so a ema papa no anase nipa bonifo yi agi hum but oba ne de e chese onim sa beri man na se opanyi no ne beda wa afuom ho no na omo de akwakoto na nanom mpanyimfo omo wo kurom ho se de asine nti no omo nya bibi mfa ho maame na ankasa chese wadi asem na chi a kurom ho mpanyimfo nya omadwen se omo ka bibi afa ho ana omo ye bi afa ho ono ankasa oba no tete no oda onda ohwa ohuniema wo nani so chese ni niema nkoyi otimi se ni niema said this time afuom wo so omokoye saade no mo wo afuom ho nyina so ka ho asem because enei afuom wo nso nto omo ntimi nko ho mponko fa bia medio yes okọ afuom asem ko ye huhu bi yes susum be gina ho yes nti say eno no oba no se onte ase a ode abedan Nsem Sisi fo a oba no ye se ne be kasa ba bebi o no network no so no enim waye sabre o mo network na ye basa ya bo ahomanu ma em se age agu ane sa na konfo wo ha ide na obi eni so ma yehu di wom na ye ka ne se we ye afuomu ye obi won so a bi di se adware ne sa ne ma na so hu won susu aso sa o mo fa o hu adware no
Mepacho nsunsanso bebre. Adware no. Me yedu nsini o me ye konfo. Ono ankasa na adware no. Me yedu nsini. Okay. Me ye konfo. Me yedu nsini. Okay. Ya fam na nakwadwo sompem. Okay, nan. Me tin haban ne sutene. Me ne sutene ne haban na ye dai. Ye adwuma. Okay. Me ni bosom bia o ba bia. Matias nana. Mepacho wutie. Be mo tai fa ba wa adware no. Anytime bia fi won abrabo nko yie. Oberima. Ofa ba wa adware ye. Nese omusia ewo nam wa adware no emwa. Na omo ye bi no omo say kama wo. Kama so na 7 peras na. Mekwa kokon abo atro mo be dware sasandro de. Me ma no de mlant sem anante kwa ya ase. Wow. The moment nipa bia be woro ho wa adware ye. Ye was spirit wa ye dey. Oba. Adware. Ebe taking lead. Entina mpanfo bu baby say ye wo hye adware ye nye dey. Ye nkasa. Hey. So what study a? Na mpacho wo. Bisa me. Me dan ye single room self-contained. Sa. Adware she dem ha. Sa. Me mpia bonten. Sa. Nti se sabi me ne mere e da wa adware. Bone be no. Me kire wade. Enye odan self-contained na spiritual marriage no be da wo ma ho sei. And through that no so spiritual marriage ni betima ba adware o abeteki lead. Ade adware ho na ye bosomana. Adware ho na ye ba bia ye ahote ade. Adware ho anytime bia abosom na ba ifo ba adware. Hey, me na me ka kire o. Adware de hin bi de ya to wata sa na se eye adware talazo. Eye adware eye taso, eye broken taso, whatever. Spirit ba ho. Wow. Me be kire o de ntia spirit ba ho. Ade chi ni pa do se na wa che mo. Bebre. Men kai mpo. Nkomodo do se na ne wadi. Bebre kai. Dipo bebre akasa. No ma do se na unsa som. Bebre. Pacho wate ase. Sa no ma na unsa som nya bi obi efin, bi e papa. Ade asa nipa adwen bi about so se me koyi sa fin ne sa nkaka woni nyina aye den. Etugu. Ba bia okwa koyi agu no e fa he na akọ. Me pacho wate nkomo na se. Ba bia okoyi agu no e fin. Ba bia fin ne nkaka wa so hunu se honhom ye den. E ba ho. Nti adwale ba bia 7 brothers na ye ka se wo ye konkon bia. Me koma me ho aye den ate. Na ba bia ba ma ho ate bia so ne se tumi ye den. E wo ho. Ai na tora te so tumi ni wo. Ai how much is tumi wo? Tumi wo tora so na da adwale de tumi ni wo. Oh okay. Ba betima ko me ma tora te so dimsini betima ma na kwankyere sa na me nka. Amana ko me ma tora so akoti me ma bi ni da ba be shafa mo tintinto. Hey. Me to Nyankopon ka ona yesi form. Nana, Me na me ka kire wo. Baba sia be ko me ma tora na obebo pa. Ama ne yonku be ma akwato akoti bi ni bia bre no. E dan ade kya wa na ye dey. Ajanai ni bi. Ajanai ni bi. No de abaye drama no. Masa, obe tintinto. Be di na chi sa. Toilet ndabe na onko so nkone. Omma wa no wada. Toilet ndabe na onko so nkone. Nti da bia ba no so di na chi. Tu so won se ba bi di be ma bi acha na be ma bi di ba bi chi na sabi. Odwen ho a onti ase a. Du o. What's mark? Okay. Sana o. Okay. Masa what ne adumoni wo di patim. Na nipa nya. Na nipa nsuro nyame. Nipa nya. Nti no ti wo anytime bia no. Oso ohwe wo na ne so na de wo ni. Ahonhom na ba bi ase ne do so. Omo nya ba bi ntina. Ya ohun bu asam le ko no po wo ntia ba wo nyama. Nti so ye less mistake or ba be adwuma. adwuma. Kakre bia. Santati adan pa ya na ntati nya kwan ye den. Ye adwuma wo. Okay. Tinipa bia atu ya so you very vigilant. Muni se ba bia eduru no ne ba nche bo aye den ne ba nche ye ntwa 5 cedi kura. Ye twa free 10 cedi 20 cedi. And so first na nka ba nche yi 2 cedi ba ye den. Ubenya bi. First upedomu aba ye den. Ubenya enkankoma. Ubenya anamboa asase ye. Ubenya. Abebie so de ma bebie. Oh yes. Yes sudden so. No wa bi. Me who be 10 years. Bebie how many years ni? 10 years ni. Sanity. Enti munu say ni wiase ne ye den. E chenji. Ne e ba wiase no anu adire che ya ete wo. Nka Bible nka nkire say oso ne asase mu hweye. Ya to de say for na ye den. Aba. They say 7 brothers na. Ahun bebire take lead. Enti nipa bia atu wiase a oso omo adwum da ho. Ne wo ye bia no. Munu say da say de papa. Ana de bone ne be ye den. E beba. Okay. Okay. Afena all the wafidi ato Sompa FM a we eye Nsem Sisi ena yegusua yede ma wo na yene nana ena wo fie ha no ma nana ohufom otimi se obi eni ma so ema yehu di wo mpa potin bebi a me ma hye pa ye dware de no e beba ho ne yedi ho nkomo ye ba jo ikan roofing se me nkoso anka o se nei
ebi adan was here we open say boss kama pa dia Joy Ken Roofing Company say yebeboa ama watima boss of fefe kama pa IBR IDT self lock irota ne dicta de ka account nyina na ye ma 15 years solid years just say against fading me che oto eye ne mapai wo yen chen a na ye say u yusu sa for 15 years na chimato bia ma ho de a na ye say u yusu na 15 years ni mu na chimato ba ho a ye be sesana na say be ye hu bibi e de ama Joy Ken Roofing Company for asana making mo de aso ni wo be kasa na omo wo bebi bebre techiman in crying yes aso Sunyani bogatanga ne kro bebre so mo de aso yan for mo fo wani enjoy Goy filling station kwan so de ko eye VR no ho no pe ne wa ye bo adwuma wo ko eye STU kwan so ho ne wa ye bo adwuma pa wo ko techiman so a ye brigade ye ben Liberty Church no pe afrefra on ye monkomo 0551 00 9000 0551 009 000 and 0540125816 fra huma iso na ni Joy Ken for enkasa ema misisia amanfo bobo boase ni bia mo bo adwuma pa ha wure be fi ho krampo se oyire na ane no ahia no oboase ma obo adwuma bruta oboase no bo adwuma gidigidi pa senia eye senia jo kredi ho dance na yeso oboase bo adwuma Almost say come almost say come omo ma isu bi ne say come brajo say come me so say come yes ma obo adwuma pa oboase ne de FD so age atum nti wo no ma how bia ne ahwe yes utum say 100% helps atum say aban pa nya keka bo ni mu a yes yes nana ka ho no wakeka bo yakeka bom na enya easy amanfo wa fa enya easy kra ma chese wonom no wo bo adwuma wo mpamu no na weakness ahodo no ha wo bi ti say niema ma wo sisimu ayemre no nyina no yes waste pains ni nyina clean nyina ayi ni nyina afri na mo ago no so tete omo no asanso atfitu go no na afri so yes nya hisi kra e na man titiri man no mo bo ase ebo omo yeah o yo ba no eye ma ma ne pa obi won ma abosome no eso a menstrual pains ni disorders no yes obi atene nka uti one emra na ne wo school mu no ena na hu pa uti so bible on mo bus kwan kan ni gie wo soro pa but ubi wo beba no entirely o kasa no ho bibi kito be na ne buafu yeah ha no bebre because menstrual pains na yes e ba say ha adwen pa bo mo de aso be nya obo ase ne bi odi woni je be bi eton de enum a mu ode bia na de mu ohye bia na drinking sport bia na obanya bia to everyone oboase bites oboase adro woman kasa eno anu na doctor we dey otete haban de ye dey o just say haban mu kura ye doctor wom na say oba no otete ono nko abetima fa akira ko bibia na abra be man nkan obetima agina woto ba ono no gene de wi a be man no so be face ne de ana say cleaning nyina afiri ho ono no mu ate ne ho afiri so obetima yo ahote empire boy den okay saade na ba ne kan no aye sure so ne nyankopon nim say one papa ne nye saade bi da eze wade bu wa odun sini so wan hwe yiye na ko dini pa anim ko ye akukusema no me bu o nyame no me odun sini o ye mistake already tim to me so ge dey e ka ho ye o yale bu o ho no ma nyame no me ai efri nyankopon straight ye o yale bu o ni pa bitim ba wanim se wo so ko wonto nyankopon ti me do me sa o se me already me pra me hira me kum I didn't want to me say oh hano nyame twi nyankopon twi nyunku ana onim yes o bible mo se me already me yenunkufo eni kwanse ni pada sane bi oba wo ne se me seso ana ma bo ne se me seso ofa ohonyini ana me nsa no de bi ade den eye adwuma okay what me nkomo na se na se ya se nyankopon so fa no bo a onto ne ntem wona wo ka na bronsam be bi se ba sam ne bronsam kra mo so no na ni ade na nyankopon na be nyankopon bu fo de eboko papa jai anya sa ne tie na ko shi so de nkomo ria so omo time wo ho ne na no nkra e kwa kentampo nkra nketo omu nim hwe
hwe de koto mo sa musu semu ene sa no mo no mo ya na ma sa no ma ne dey esisi no nana wasema okay waka kintampodi ya wa ha ne te se nkura ko ho no excursion ye bi man frama bi fire ma che se bi mu wu ye ne ade man nua bubu ko mo e de ntina wo sa aton renchem ne ye de ebetima ba se obi ni obi eda ho no nsuo no mudi sabi brothers sabi abunu mudi o mo nsuo num da fa mo ho nsuo num enye tina che se nana ade ba ko so wanwan no se ebi anya omo na ye omo de ko ho na ade na kwa kosi ebetima ba sa se bia enyo mo na ye na mmom obi na ye ma ye sa musuo na ma ne da ho enti wo kwa wo ye den se wo tumi na ekura wo no enye nyankopon tumi na bo ho ban anam ni ma bia oji tumi fina se wo kra mu ha kwa de a ebetima to ten se abufuo ho dada enti na wo se nipa na wa enam di ganka se odi kanfo ne ni so adi hunu no wo ma mu di ocho mo ye den o mo yira ye woni po hwe nsuo so okay oni nsuo ne kasa nsuo ne esi nsuo ne be ka jo se hey ene kra mo bia ma nsuo ma okay woni se nsuo ne bu aye den afu but enam skat ke to bia nipa beji ade bu wa tumi kasa kire yo wa wo to kra unkura tumi no ohonhom edu tam ya honhom no ye den e kasa ya wade bu ko ya bitimi kiro jai je wanya very vigilant e be hwia wo nana back to mama no sa meni ne din komo no kire se papa no oni na wokrum ho de but oni ni sangita hudie na ebia ba ma no betime gina so mama we bia me ne naka o se on se ne peda oni ne mpo ni sa aye machi yem no asa oni ni sangita hudie na ba ma no betime gina so akoye ne sa de no on de ehye na fomo ye adwuma hu se obi amoa no ba pani be 50 years na papa no so be say o se be 40 years so ha be ma no ahoden bro ba no so na akoye ne sa nyado ano enti eba sa oba no betimi apa bibia ye adware ma no ho ate ama no me ne nyina kogu be ma no ye beta ne nyina kogu be ma no so straight ane die straight barpa me kasa wi a on frem fon so me che na amamre na amane be ye beta ne nyina gu so me ma be ma no 1 week o tin trasa asisi edidi ye normal te se ko fa ba no wuram ma no ho sane ye na me poman me to akone na obewu ongu ba na bra bo nyina be basa ohun ne ho so yale nkora na betoto no amane betoto no okay e se obaso ogu asase ni mase what me komo na se okay sa na tie okay na ade we so me ntwa no nyankopon ayi ni nsa ye dai afri be ma no so nyame so honhom ne na chi honhom ne na chi e bi se me bi so asem bu wo ha Bible mo se 7 brothers ya famla hu na mani se se ame metwe me ne bosoma nya ntokwa wa na be twitwa age me ade se obi owo hunhun anya obi owo hunhun asana bisa wan so ya ayi ani aba hu na mani ande na ye me ba hu na mani se hu na mu ana sunsun mu me ame ne mote ya se me ne nya ntokwa blai ne be pata blai ne me nya ntokwa blai ne be pata na se blai we susu ne me su me nya ntokwa wa ne be pata yes omo anko me pata ni nyina oni omo nyina akọ enam sa aboni na odi ye no me de baba ibu mamu watie o se obi ni nyankopon enya ntokwa ara obi ne bronsam nya ntokwa awurade na be opatafo pata na se wo so ni nyankopon nya ntokwa wa ne be pata obanyansafo ebu ni be nka na asem mako asem no ani asem na ehu ndi asem na wa ye no nyankopon adika yi ni nsa aye den afri ho ndi o so wo be ma no nya hunu be ma na odi sa nya mmra sensa nkwasase ne mo asem no o so nya nuhu upon yesi bia no emfa ho ne se onim kromo ayemfo emfa ho se onim odi kro wo kromo sunsun de onim honhom wo kromo no sunsun asase ya onim wo onim asase ya nka godi sa nyamra se ne nyedan ehu ne so na tumi na wo kromo no so no omo nso nchen asase ya di kro no wo tumi de ba ni tumi no wo no asase ya so rote asase ne ka sa hene ne mfiri kro so wo de ne ka enti woni pa na akodi sa nyamra sam so bia wapanyi bi otai wachi enti na ba ne ba momfa no kran anatentre ne nya dan enya adwuma nyansa ba opuruma na dwei enti si waso nyansasem ho na edan asem we no am just 2 weeks hun sunsan so be yedan be shase na ade ba ko ne se mo kasa fonyini we
am kasa fidie we the moment a FM baby nsamanfo tie mo samle nsuo tie mo yes ahonhu bebre tie mo yes baby abema no koye saade mo nyina ajo omo nyina so gye mo so baby abema no koye saade no oman so betima firi ho abasunya so abaye dan abaye bi nti aso sunya ni bu afu no aso tan obu aye dan afu no oyi nipa bone we ye fe no oye mamofo obokuro yensu so no so I see. okay na ade ba ko wo ho a no so mpese me bisa ye kan ye kan yakofa obi ofo obi nso wa adware sa ye obi muso mo fa bi mo kam ne nyina ye musuo na ho no se ho ne adware ni we difference yum se de on ka me ba joti free se ona wo be pem ne he fa na fa ba na yenim se ayedem da bi na asem we de me hu ba bi a ya twere be bi o mo fa no so de o ba ya twere se fa na embom na mamre kwan so ene ensihye pa kwan so de ayedem wodem sabi obi ani ho mo mie no na mo hye ho mfa cho ka nyabotre ka dan mfa cho de bi nembom no nana se wo fie bia no yere nkwa na wo na bia wo we de se ka ne si fie ka no wo hum nim enti o na de ya kondo se be na ka mu a ano bone be no wo papa nyabotre mfa cho metie dan e ho no sankro so gu mpa no so ana mfa cho de bi se bi o mo fili so me ko de wo fili so be ko dem ene ma mo ataso fili so no be ya saade no wo ka nim e se ka na de chia nyabotre o mpa na da so no wan kwa na da so yemfa se me na me yere nkwa na da so ono yere nkwa na da so yemfa nkwa hunam yemfa nwura hum kakra tie me bible so oba bejane na ne ne ja ho na wakọ ni be ma akoye den akoye honam baako na mo yere mo nkoye honam baako no nsuo so omo nkoye honam baako no wo sabin prada san haban so eye dem asem amamre na amane ne ahotea de ba ni be ma hia wo nam e wo dem ni pere sani bie no ba wo ne sere so ye den ohun saade ni bi apart from mienu empaso ade ye mfa ma abontene unse mpa ifota ibu sa be no na mpaso na ye hefa mpa ne ye ka mpa cho dem dem the moment nipa adwene bi be ba otim se boni bi ye ba otim no satan na so no unya sa boni no ne boafo ma ne be ye den e be poa wo na bi ensio na dem ye den na tora to se bi bukola di nipa otere so abi fa bi wo ya ajanan bia ni nyina wo course se be ye den ewo cases so be ye den e be ba ebi wo ha dance ase nyina wake up in kata chi o de na fa chiri ho dance ase wo ya ni je bia ahon bebiri ye den e be Germany aso tano ma beba bia ma beba abosom ma beba enti se me ye bosom ba da ma be hia o dance ase ena me no wo hia o dance na ase a den na me party ama ho bone ana se ibi ayade ana se spiritual marriage betena so akopoma bi wan hia obi o nyame nipa awradu tumi wo no so a krache ebe din sa ho to be ye dey ebe ba na nkomo aye di no de ama na ye hu ne se we ye nnamu asem e na ma nkomo na ye hu pa na wo kan ba bibi ma esi atwem adwen se eye agora nipa mienu na edie eni kwan so obi foforo wo ho bi aka mu mienu ba ye obi mu so a oye na obi gina ne nchen na omo ye no me ana e fa so oye na woni dem all right but enyo no nko a e bi oye na ade na bia e fa so onfa nsie we bi ba na da no yanku be ma gina nchen ana oba foforo gina nchen me be kira de bi wo ha sa de we no e ko fa ha obebre ye den e ba sa nipa na ese emi ansa ete e so ho ma e bo bia ho den e ban okay ti se me ne be hia wo na se wo ho a be ma ne ba nhia nam e ma kono ye den e ba wonti mentina wo abra me ni mi wo ni ba ehia abra wo to asabi wo be ma anya den ensore ana fi ne kura wa enti se wo so fi ne kura wa hom na e wo mu no on so we kinya no on so ba be pe ba ne ne hia nti an to anya den emma wow what you say sana community nana kataji atiefo afa na madwane ya we Nsem Sisi na ye juo da so ne ose bi no na ne nkomo aye di ye nua ye maame ye bibia oba bi a chese wakọ afuom a wakoye na adwuma ananse wakọ afuom a chese okoye afom dwuma na ni ba na so na chese
obi atwache na anaso wamantam anaso wakyekire ndene afo so ane nada ewa afum ho maame no o se enya ade anani anaso ne bodwo so o de kwadan krom won mpanyimfo no abuomani aguso ebesi sa abre ekọ abosome miensa ne omo nka hwe eno nkomo yi na atwetwe nse mebre abaye ne eye nana edi nkomo a so ebiebie ne ma so ekire na yeguso kasa se no ye wonkrofo bi a ye wo bi mo manya sika otimi se manya sika maye masimi fie maye pu a chese pu no mi ana matwemi nsu agum ono so feel se nsu no eno ne ho kani be sa de no won sunsan so no me wo akire nsunsan so bebre wo ho nsuo no so no na twigu mu nsuo na wa twe agum na anadu anadu a enyo na wo nsuo no nsuo bia ye nsuo na mom nsuo we de make say a man made no na abo na de no watwe nsuo no gu entini megu oh nya abotre sa nsuo na man made na no atim fo bi ma ne wu na obi timi tom wu de swimming pool na atim kum wa wutu ye na atim kum ntimu se tumi ye dai tumi abetenam tumi wom nya abetenam nsuo no kwatwe fini fa le bai nsuo na mi ama boma me na kwatwe fini fa le bai atwe free baby o kwatwe fini fa le bai abegum no efiri oh se bia tap wo me fie type wo fie efiri fa every form ni se tumi ye dai oh anyo na asase na wa beje wa to no hunu so bia de kan be tena so ye dai ko me be chere ma di be mo ho abo no so ha ye ti hunu se bi mo di kan be tena ha ye dai eko anya se nana bi ma be tena ne ko asase we no ma sidan wo so se bi ma be tena asase we so ye dai eko ansa na ye me no mienu na ye ba ye na di kan po ye di kan bi krampo abaye 98 yes bi abro nsa bi kwa bia na first na atakwa am na sebi padasa no obi da ha yes sani pa na be tena ko wa fe no ba tini ni pa na ba wa me ye no wa be ye okay ba fa so na say we are dane we are dane no man na ewo be mfie aduasa mfie aduonu machi no ene sa no ma na yenya bio enti na sebi padasa me kire wade me da se me twam na batan ne me kasa ne me ne nsuo makoma ko 10 na di nkomo okruma ne nsuo makoma ko 10 Sunyani nsuo nko adu nsuo makoma ko 10 me ma amfa poma mada ene de puma wura ha na ye me wanwa me de puma ba ai schools makoma ko 5 omo weye anya sa trial e beti esi school mu schools makoma ko san 5 e wa hin sunya ha ya omo de fin ka kuro no na na mpacho nya botre de ntia me kasa ne tie me e nsuo ne na aka nya me na maka asa wo yese na wo de ayam hihie beto ye so ka ayam hihie ma awofo no kasa ncho mo ma yie one Catholic University na na mpacho I advise am so be bodin no sa me kira de tie me nya botre tie mpacho me tie school mo ne nsuo no e de say forest no omo ya de bi wo enye nkora no enye school fo no nkora no nkola nkete no school fo nkora no nti Catholic University omo form ho school ayi wura mu ho me na me ka kira na wo say enye school fo no me say enye school painful school fo ni bi nkola na omo go school no omo be sua de no omo form ho awura mu ho omo form ho awura mu ho bi mo so yesu supi chese mane ma ehia wow what me come on ase eye no me na forest na da no forest na da no won se sunya iti no what me come on ase enti nsuo no na akire o se na akire sa de se omo hwe yie so what me come on am no dina se to me na akire so omo yedai omo hwe yie yes a to renche be yedai schools no se do say schools no 5 that's kan ho what about first one Catholic University okay that's kan ho UNEC kan ho susek enso kan ngura ne hwe anya sa mo wo ha mo de complain be yedai e be ba o ma sase atwitwa nso so to me so nko omo obo mo atwitwa omo ma di bonne ne be twitwa na ze omo form ho se twaya de be toto twaya le be ba ho enti de bi be to no so bia ya nipa odi sa adwuma no okay but omo a omo nka ho ne de bibia no be ye omo I see e bi sa sa do no mo de ba na ye no me bi no mo de ye dey e ba omo impart spirit ye dey e ma nkra na school mo wow me ni be ya nka kusi me ma nka sa se da bet na me ni be ya nka po ye dey e kusi me wo ma ni bi
then me so me my ba be nyina be den abeko school mu obi enti aduade na ya dua no se ye nika ntu ase ntem be den se aduade no nyina ebetwa yebetu masa case es na afra na ayibisa no na cheme obeka ne o wa kire me mo school ni dini case es no ana no na do 12 o'clock masa wi ase ehu obako school a 2 no 4 ni akra ni hia no fama no achiche so me brenye me na me ka kire o bebre kura demonic spirit sen kura kura na ya achiche ni bi so wa nsa ye den hyase headmaster for no hyase work teachers for ni ye se ni hyase koso no awurade amoa ye ma ne be ye den o be sei e se sa tumutumu sem we ayado ma na so aye den abre na na akoso school mu e bi koso osunya ha me na me ka kire o na school 5 e bi se den jam interest the moment aba woro ho abontene se oni be ma ehia wakura dwie maputo ahun me wokro ma no sole o mu bokro no ban o wate me komana se Sunyani kuro no nani aye den abre asem kase aye den esi nti wa be din kwasase ne moasem no na sufi wo ho oba kire ntumi emom say yes kuro no wowura tumi no da woni wa sada nti na on kasa no onye se Sunyani tumi nye den enia o boson kase ne man homre so a masa ba mu se be sisi o e ba tan ti akokoba but omo ya mana ye den aboro so ho ya hote bia bo se mpan na wo ho no be sase abo omo mo sku mo no ena bo se asma me kan ye den no kore fiti ne kopem next month asma me kan bo se me aso na bia me kwa gina sunsuma command mo na ma bebo mo a nyankopon nye me kra mfiri nsem but omo mu yo na be ma mo no so abo mo a adanse be ba ha asema make a market on the wall empire be sase abo school for no omu di bone bro what you say ho ya hote bia nto so ma hote ye den eye adwuma forest honhom ye den egwom Sunyani enye forest ye wonkwan no me bi sawo Sunyani enye forest ye wonkwan no so bi ba to ahemfa ne de kwa kire wo wa ne ko kire mo na hudi sa anya mrasem wo ho no o se ye ka na ho tie den ayi adwuma na ye ka ne sei na ete se de mami di ya bi ti e ba se ya o se sunsanso na e ba mo a o ma di bone ne so but mami di enso eno so sunsanso no e ma ono nko ano so eno so atra ko omo wo sa area ho no so omo so bia ho so entinam di kan ka sa sunsanso be ba sabi etim to ko ba bia etim kan kurura so di fia ye den aka kuru no o ma kuru na tane o ya mamofo ni pasa na ye fe ne mamofo o boman na ne katajie school si abobo din ene dia wa che se ekoso o hoi sa school ni mpanimfo na gidi so omunim se omatia omonye den ade wo ni bible so di kan fo ni nso de hu bi omo yira what me come on say as a leader bia no una taking charge e wo nkora de en eso a school for nkora be bia baifo bebe kra demonic spirit me catch you teacher ni bi o wa anyumre boy nkomo me kire wade pa ne me ni teacher ni school ni amana dan yalefo school ni ama teacher ni adan yalefo yeah ena sa asem teachers fo nyina mfa ntum tim o bo akora bi aba na aba ne bu a emfa aba ne so akora so nkotonkone ana nya aba no class wo wa fa wade kotokone teacher ni bia wutie me ne wo Sompa FM ana aba abo no mpo de eni wasa akofom ai eni wo ba bi mu bo ebi mu de bo aba we mistake obetia abo mo say yes so wa me ntia fi ono betia wo bo aba ni wi akwa na ba na da se ebu fa aba na ye den wa fa kotokone ebubu a wa sesa wade kotokone enkura de bebre kura demonic spirit bla center wo do ankura ne Fred star no mena me ka kire wo na wo me yema sheme center mrasa ankura ne Fred teacher ni kura wo gina wo hu ntetea ohun kura omu so we teacher ni okay so what you say nti yen me teachers for no o se mu se bi mpera sama kwan amu be den
mo be nante so e bi say dey nkura na mo ko tro ma de hu say nyom nyina na ye nkura pa o bi ogro ti school mo bansel da ne to me na me ka kire wo akura bi ba school ya tete no de we dia ko ne mu no wa shaft ade agusu no ko dia betna ho wo chiche no bu aboa ndi wo sa nipa no kokko bona anajo de ne be ye ana ko kan anim a de ne be si what me come on ase sa ne tie ndi wo say sabi eye headmasters for no na da schools na obo de schools na no ena bi kan ye no ya wade bo ye kire ema school ni timi ye dey ekoso the moment abeso the demonic spirit e ba school mo no adin be show enya bosom na namba jomenti asio ebe show ama ye hu se obi again no kwa bible si dua na ba na be kire dua akoro ne ne ye be mo se nipa wonye dey onye watama se ye wa duade ye di dua school ye wa duade ye di dua school ye di gina school no okay musuo na asane be ye dey e be pa ko e se wo bia wo headmaster no wo penso na bia sa de na ye dey esi e bia do be ba na ye nye dey ensi e bia on de 7 percent o wa ani ana wa so on hwe mo musu se mi nye dey ento no e se nkonkonta ni gu ase ya nkruma so ni ma ye dey e gu ase the headmasters for no so mo sorry nyom hu ma kwan so mo pa adwira ha ban de me kasa bia on se me ka adwira ha ban so mo pa adwira ha ban as a headmaster no wo school wona wo no ya ma wo nko a wo de wo dan headmaster no wo dan wo school wo ono nko ate ne fie ne ba wo apartments ba so na do bompaye wo yo di kanfo amanfo ma ne wo nchen no nkura ne bia bra ba nko ne ya wo so ye no me ye den e da so school na wo wo no una headmaster wo enyo na wo akura no but ye de na be show de won sa ti musu ana no me bia afa school mu wa huni sa so mada chomba ye den on be fa bi if say den aso ba be ko school na akura be ko enyo so na ba ko headmaster ye den e wo ho this one man show bi ba yi a e be den so bi betima show ba de yin ejiye but what you say to say headmasters for no sorry no mo mani da ho yie nkura no anajo nkura ni bi sorry eye no ma akura kan do we pedi school omo sha se mo search won nkura no omo trank no mo na eno no secondary school you betima body search house master no wetima body search ye wono ma no mabu nkura ni de ba school ma omo se nkura no ma ye den aka no ebi obi be ka se bia candle na ebia na you do light so bajoti bajomiti candle packet be num and then sian do de ko be dey red black kalis we konfo ana isunsun sorry bro watin komona se e se sabi de ntia me ka no ye wo mani bi eye dan a ye ma ye wo mo so ba be nyini enti sa aduade we si wa nyina e de ya me no baba be dey e ba betwa be yetim tu ase na dia akwan betima ko school abe ni papa e se school ayo ya prese ma nkoi ada se nkoi ko school mo fa no mi wo school mo san fa nhira ye dey e school okay akra ba ko tim e de baye e ma nkra ba ye 10 e wo school mo o chesa de ntia okay Sompa 98.9 ni Sompa 98.9 ye ne na na Abosompem Kojo Abosompem na enwumre ye di nkomo na oye donsuni domase na wo na ye ka se obi ye expert obi aben obibi mu a me describe ne se wa ben wo duabom nti duabom kwa de fabre no obey na djuma obey ho djuma ayare sanso duabo dane ana se oya de duabo dane yes okay dane ya lebi bia aha ye wo sunsun dua ho ne wo honam dua ye den e wo ho se ye sunsun dua ana ye honam dua ne nyina ba ma no kra na adi kanokra wo ma no kra na adi awurade awuram sasa ya nye no yona me ma 2 weeks na ma ya le sare 2 weeks dunai obi ya bo ni dua ya bo dua oba on kanokre no ma ye ade na ma ye anyame nka fa so obe pata ageme entina tumi adi adwuma ni din de patakon je kon bonebo okay what me nkomo na se ya le bi da so ama ne bi da so wachina bre ana se bia wo ye sofo ya de le bi abre wo ana ye dunsini case bia bo ana ye konfo wa ya enko me dem no matu bia afre me yetimbo bo ye ho
yade fo akoma soft waya intimi nko so waya ontimi on akwankyere ne nya adwuma yi a frɛ me okay, and yeah, you also Sompa 98.9 so the Nsem Sisi enche the juma de nya be ko na wie na you go so aye bia wani je won say wo fie wo be use electrical appliances say papa dia me say wana property electronics na be kan for dia mo me so mama dia so ba GB ba open fridge and answer open air conditioners and answer open washing machine, gas cooker and a microwave oven. Make us open blender, iron, kettle, rice cooker. Open there papa there property electronics. Okay, gadgets and appliances are using with fee yeah. About him property electronics. Yes. Be about him using with fear from the edit to the EDC whatever. Can you plug yes. Electricity. Yes. Be about him called property electronics. Ghana baby ado more. Oh yes. Now the one is Sunyani house there. Giddy pa. Say quina and answer Osby. Cuckoo board in Chen Wape, ye OA, bus a terminal no opposite pair, Hona Moa, or more a boy Jimagidi Park, Hona on the property electronics, rest Honoma, only one can woman near Ma Papa, yes, say to Papa Precon, now on ento, a property electronics, and a year can was a so, and then come over Brina, ya do you fianum na, Royal Foam Semi Conswanka said, Pa, and as a former old dasho. Na I guarantee one kasa good sleep and no realization we here na make say there a Royal Foam Ghana Limited omnam de Royal Foam mattress abadwaso otowo mo nchen a ye sanso ema pillow sumnya odi uti air to so ne de cho free we na Royal Foam for the dum on good sleep near what now enough yes and a relaxation here say oda ho na foul now jojo oh dream yes a mouth me dream ko bre me ko wiase e dey na me kan ye dey na me say ye dey na me ye yes e dey na mate dey na musua yes now kai now refresh memory no proper relaxation a Royal Foam a Royal as a foam be on my and mattress be abeda so be so pass ya bo as on that blocks so enyeze maybe pass 2014 mo na me da ba ko bi so na otimi say wo pesa wo ti wani untimi nti wani what as a wo pesa wo sorry as a foam na bo Royal Foam that so oh pentem say ade be chi yes sorry yes Royal Foam Ghana for na dom ye na yetimi dama ye hotoye and sample our Facebook join Sompa 98.9 FM and Sompa FM our Facebook na ha de mattress e da ho a ye ka ho ase we wo da so a better than Nigeria for that you rest assured what's on your more my yanka na Nigeria pamu ye ni hesem kwa we so ni manager ankasa 0509225927 0509225927 uko aye your showrooms ni nyina abnya biato odi wani chana na Bosoma market on Wednesday market honoma ene eye Kumasi bus terminal no di hwe ni mo pe honoma South na Coronation Park scoreboard na chi ho we ho aye bo adwuma di ye gidigidi pa na bia so akoso ye ede ama na ye kan say no bi obi wonu mo aduanya no obi won so aduanya nya no e bia meka se wakofo obi wa fuom ono nko ani ni bi okofa nipa no won so waye mfunso na mmoa be na abetim di aboa no wona ma bi ade beja na yatima afaso aboa nipa because oyonko da ene oda before that na person can maybe send a question bi okay me person bekam na obi ni obi akoda e wa fuom omo de obi ankopie omo so ehwe mo ho kude sa e bia besi na mo nyansunsanso obi ahye nsunsanso wo ho na ya na eche ansa na mo nyansunsanso no nsunsanso enjingu ye dabi bibi amto wo mo bibi se wade mpacho beti raka ya de a awurade nye den empe raka asete ne de kwasea so obi kwasea nyankopon wachi wade wo se raka ye bone okobo adwama ye bone what me come on say okobo adwama ye bone o se raka ye bone enti mu se bone ketua bia nye den enim nipa ni so denka ni nipa ni so na obebu ni se ketua obi aba adwama obi ase obi kwasea nyina mo kwabru sanjam o sanete mo nyina mo kwabru sanjam na jana ye wo executive na ye wo ayi na VVIP nyina ye ja enti obi ka raka no obi kobo adwama ya mo nyina mo ye bone nyina maso twen ye pe aso twen ye pe
Wow. And ye who? But Bonnie so the Yankopon pepper and a Jamai. Hey, Nana. Aye, Madame Catchero. A Jamai. A Jamai. Nana. And then Yankopon pepper. Nana, a Jamai ye. Say on your bar one day. Now in a shia. And a Jamai. And a Yamen And a Yamen pen. And I want for disqualified. Then I have phone. Aye. I mean, we are mobile. No man, I don't mean this. I have bonnet. Then I have bonnet. I'm a young woman. A boy. Something who. What's in common? I say, Matthias, what's some Senate? When it's only about one, I need them crying bonnet. Now, when I'm not room. Whatever I can. Also, be a who into my family. We really now, what do we go to you or I got the way counterfeit? I go to you as I got to so you need somebody. Wasn't you now? What's in common? I say, and you said, your wires are didn't be. I know be about you, which she. And now, Diabono, I'm sure you be sentenced be. Obo and Channel and Emotional. Obo, blood, only teaching pine, tea pine, sir. Obo and Finsay. I want to say the penny and now you say piano a day. One or no. Be a diabo. What's only do about something? Go also about the boy a day. Shoot him. Eh. Go my home. Go and what fisher was on one so blue. Just seconds, minute no Casaman is why a day. A brimmet. Nina, be a diabo, soon sounds so. Until to one who kind of that, no money boo or one. Madam number 2 girlfriend. So I want to one of my fire Sabiania, the other enquire. Yabodia, Yadwako bosom corona so. Wakwa no stone, who told you day, Emma. What Mr. Stone or nipple Yamuda Suya day, a read you, Freme. Memoir, dear, Mr. Bidia, Nipano, Nipano. Now you do not two on a more cobblesome no stone now, no tono, on fro, no funishan, Freme. Nana, I never could be a bon so. I am pimpy me tight here and say, we want my Biana, we ain't a deal. Eh, no cray. Medical baby say, the Californian is ready won't be a moment within a chomoira. Okay. Me to me, my dear Jumano, Manco Sre. Okay. When Koji Sumano baby. But to whom I can have a sabosum yeday. But me name the Yamajuma. Now, 7 brothers, near all can I see you, Gianio be our pumpo by day, when you're sanity. Madani ni pa bebre dua omofu ahonhona na omda so ye dan etiase wow enche bi mu dia danse ye baha obidi ni kunu omo baha nana na mbacho timi dum pempen so obi atimi se we dia wo ye dan ya ye obi wo a oba metimi se we bosum na kunu to gina nye ye me gina nye ye obewu ba me dan ni dua na ma so da abusuafo no moka okay na se dua ni nyawo sa na ye nane na eku a oboka pa okay so ko ko kan so ko bosum na nim ko ya amamle na mane what man yakwa kusi odi hie no esa so o de credo beto obusuan nim obahia obusuan na se ni papa akobone ndi we so bone na odi ye de betima akofora afore akuro na abus kunya nyina. Okay. Na yene nana nkomo no. Ye di si. Aha. Ana de ye de si. Mate. Aha na nana mpacho maame no so otiu. Opeso no kasantifa na ma no to abonten na. Okay. For to dwana omfre. Me pacho me number ni ye 020 33 93 221. Nana mpacho to bo ase. Sambo ni bioma me. Pacho me number ni ye 020 33 93 221. Obefro na de so ye bia no. Wabo na mo ye na wanya ne ti adidim. Adanse so be ba na de onamu no ano oden. Nyame ne hene. Host mpacho me wie me de so. Nana ebedase. Nana kwadwobo so mpem. Nana kwadwobo so mpem. Dumase. Bachane. Sunyani West. Sanity. Nyame shiro nyumre. Edase pa. Okay, ne akati for say Sompa Health Clinic. Eno so ba. Sani also name no last year. Ye man ye fe numbers na is na massive. This year so yes anso e dey ba. Nyankopon ya adoma. Eye memene da 16th September. Na say bosumi a yes. Edi anim September bosumi no.
and then 14th not just roughly 1 month time. Yes. A month time. Yes. Okay. Now say a basso maybe a year first one Coronation Park. Sunya Coronation Park. Wana ye no. Okay. Na niema miensa ene dimo akotene pe be koso. Obi a o tie na opese ye ne nipadua no munhwehwe mu. Ye ya money free. A free lab. Nti obi tie me from your side. Yes. No say adwuma no ke adwuma na den. Oye adwuma be 2-3 months, 4 months, 1 year. Obi won call check up that. Yes. Na ote bre, ote hunam yaw. Ene de keka ka omra sada no. Omra. Mo be hwehwe na nipadua ye be hwa money free. Sha se nipadua no ma. Na maka kire no. Na yesi ano. Yesi ano. Oh. Na de emma ye nso no ye be ma kwan a be fa so a. Obesi ano na bibi sa ma onipaduam. Okay. We nyine ye free. Oh. Yes. Ya nye kapre. This is first one na. First one de na na. Nipa ba ye ma ni bu so a ye nya abotre esan so hwe obi a no. Sa be pepe na be koso. Okay. Ene ba wani ebi ade san obi hu ade ye bi a wo phone kra wo hwe so hu ade ye wo so. Ye nua no mo twi card na ma anadwo bi wo se nintimi ntu card because ade san light to na ni a ohun ba bia. Obi wa ne de no nya ade san nko a. Obi wa ade ben na ohun ni ye. Obi wa wa kira. Yes. Yes. Obi wa kra Bible kan kra ye ne. Ne de. Ani how bia wo bia e yo kanea. Ye pese bedum abra wo te ase. E say ntino some pass ye free eye screening e de amount. Free. Any treatment. Yes. Ye screening. Sasa brane am fam fidie hwe wani no. Se kro bi wo so a. Yes. Ye be kire de wo so. Eno ano no. E kro ma so na kro be ba so a. Yes. Ye be kire de wo so fi wo so a. Yes. Eno so ye be kire de wo so we. Eno ano. Ene edura wo so no. Ene edura wo so no. Ena osen wo ha wo ho. Hey. Yes. Eno so the problem. Yes. Se etutuo. Ese how ne de boss. Ekeka. Ebia wani nje kala no ho ni nyina oba. Eno so free dental service. Okay. Amo nim de egumu ena eba. Ese na kala no. De ho na ye hygienic and health yellowish no and I was say usini white a piper. If I change no mo ba o me be say. What I say? Okay. Okay, so nyame ya adoma ebekọ so Nsem Sisi kache no eye Coronation Park one ebekọ so Nyankopon ya adoma 16th September. Bosum ye da ya nim ne da to so du ensia ene bekọ so omo so ya sene metim dia bana 21st clinic the sciatica expert omo no mutu sciatica say and Heavens Diagnosis Services eye nana lam jiram denden pa one abusuafo nya na Gentleman Dental Clinic dental pim de na omo be hwese no na Saint Ignatius Eye Center omo na hwe ani no yes omo kram denden pa na am say Sompa market appointing no bra na yenye ni nyina ma free made in addition on a first one the oba bibia eko kama perfect sadasi de na ebehia mo mo ba ade ba ko no say first one no na otim say numbers na ya expect say be kosa ebu just say ngebu nka mo fa so but we hear senior 21st mame mo ma ba so 21st class yes sada no de ekotwin nu de wo side nyina ba factory nyina yes obi exceeding the budget na age labs yes ya backup ya extra force na say reinforcement bomb yes dina say ni nyina ka eko ema ni nyina ko kama pa nti ye de mu nyina so nyame adoma 16th September yes anso bi nti share Coronation Park that's all na infama all right na say o asembi won ana na nkomo bi wa pesa di twato ana amenchira tiefo aduro ba ko eduro aye ye nwanba no yensa ye ho yale enche ba be ko ye bosome so ye bosome ba be so oba 14th na 14th enche bi mu kura nya ni 15th okay bi mu nya ni 15th Nyankopon akatua no Nyankopon akatua no yo enye bone ba bi a wotie me asabi awrade ya adoma utim bu nsa se obosome tamba be so a mon pepepre na hwentia ye wa haban bi wo ye fe ne sasramasa ne manfa bi ama kam de kire sasramasa na bena we obi a ubu nsa wase ye oya uti pains wa ya enko obi wo so kro obu ne de na 3 days pe na ye den na atwa na mode na gina ne mu etimi kofa bia fabroad kwa ye den ebre no enti se wo ye ba obosome ba be so a pepepre na hwentia
saa sasana masana mo ton wo dwom so wo obusu a oben ba bia haban wa obetima akọ bi a ara so de quen ana akosua na da to ase na wasra haban no wa bi wa na bena na oba be noa oba wa hohoro ho kama worore na chi ne tugu na wa noa de pepper ne hwentia na ka ho obe no ba kwa anopa cap ma anopa anumre o mesese ne ba ebeba kama ya obia mfirimu nyeden emma enkofa ebia sabi fabroad bia so nyeden emmro moja bia na oyem timi nnuano ma no ade am de che mo no na wo ye be ma so ebia osisi ana sabi be ma no fon na efon ayeketoa ana se bia odwonso a mukikaw mu ye oya na sentence bi kire se bia gonorrhea na pese ye den ayewa ye wo dwabu wo ho ye frɛ no ahaban me kire ahaban we de me kire ne life ahaban ye frɛ no aye de say asawa ahaban opa asawa ahaban no apekube nsuo asawa ahaban ana akube nsuo na de nyanya afra wodi nyanya ne fra na wakɔ pepepre na hwentia na wayɛ no so ayɛ den afra na da sone afra akube nsuo no ono ba akwa no pa ba akwa numre ba akwa no pa ba akwa numre be ma so ade wo sisi mu bia na so be ma no ma yɛ ha obia no wo so be yɛ den e be flu so ɛna mo ne mo mada na dwo a na akra no esu anadwo sadi we ya pa ma tanefo no ye wo fie bu ana dan bu wo bia na baibro nsa bi na betena afie nim ana obetena dan nim bia wa anya ma mmere na akotena dan nim se bia oda wa anadwo na akra no esu ha wa dwona kodwom okodwom aso uto odi aba na wo to no ma ba anyi ma wo ana se ba no so be yama hunu se omu ne nsa e se ba bu ne nsa na osoma asai odi aba no de ba fie a fato dan no kona no soro odan no kona no soro bompa egusu na fato so sunsumboni bi oha akwara na dwo bia no omma ho biem ebi kura na bosom bi twam unipa bi so da na muntumu kyekewa na dwo ba hat odi aba na ode to nsuom edi dware na da koto na de bompa ye ebeboa mo enti na ade a mpanyifo se mefa nche mo no okay nana nyabinshro okay so you better tifo ase 920 you made an addition of Nsem Sisi Captain Razor. You fancy and yamu ya doma na ode adechie no esan so dom ya bia nsesa yebesan so ba we are John yebo quiet how my so mo here live wo Facebook nyina so nyame nhira mo de mo comment by nyame nhira mo say mo ba so nyame nhira ebre no okay number no WhatsApp all right na number no WhatsApp so o person ne kasa o save ni din na no kra e be show WhatsApp na on na din komo me who message bi wa ha on Facebook say Dauda Afaji good evening I say of share from Gomwa the Rampong okay Central Region na Eastern abewo Central also o monitor show no get na say there was pa baby o monitor free no there why are there and it's here for Facebook prince me nim say o betimi aye hodwuma na ya connect ho for no so kakra nana ya wonso share from Dumasi and Latte Daniel also